Mm. Mm. Yeah.
อืมอืมMa już. Mm.
음. 응. 응. 응.
Kas see Anne Kora oli, see on sealpool, jah? Otse edasi. Ma ei tea, ei tea vist. Mis sa karjud? Joo.
ahah. See on selline. Mis sa selle kalaga teed? Mida? Что ты делаешь? Этом рыбам. Сначала поймать надо, потом подумать. У тебя кошка наша, наверное. Нет, у меня собака. А? Собака, Собака? А собака рыба кушает? да, котлета. Ага. Там этот, кошек, лес. Вот я, ты же, я сейчас, это, вся Менделеевская, это, Ну да. в рыбе все есть. Ну я таблетки А? Я таблетки возьму. А, ну да. Ну, при советской власти даже... Рыба не кушаю. Не очень. Ну, Ну, при советской власти был даже рыбный день, да, Оля? Да. Ой. Оля, а? Обязательно рыбный день. И для похмелья был понедельник, рассольник. Эй, она. А какие рыбы здесь? Роса, ксерк, Ага. линаск, Ага. латикас. Это ikkagi kassikalad. No latikas ei ole kassikala aga see viidikas ja... Как тебе сказать, даже раки здесь есть. Ага. Смотри, да. Ну да, добре. Хорошо. Kassikalad. Kõigepealt tuleb püüda. Ja. Nagu mida siis on kalameid siis. Kalameid oleks jutud vene keelt. Ahah.
Aha. Aha, aha, siellä. Ylhäällä. Näin. Mä panin vähän pilttiä. Mình Aina sellega hetke küll sõida. arvad? Päris ei arva. Ei sõida, ei sõida. Sõida esinokka mingi. Ei.
Ei sõida, ei sõida. Nüüd võib olla läbi hoidnud. Ja võtagi kohe. Saad vist täis, sul pea ei tõmba. Saami välja tead, et tegid. Just lihtsalt. Просто кушать. Кушать.
Neiud, kus see Vabaduse puiestee on? Seal kuskil, ahah. Hoopis sealpool? Ahah. Ma ei tea. Ära tee.
tere. Meil on hoovis kodus. Tere, kas teil tumedaid õlusid on? Ja meil on näiteks tõmmuhiidi. Mis asi? Tõmmuhiid, A Le Coq'i oma. Ahah, ja siis teine ja rohkem pole. Vist mitte. Imperial 3. Vot see Imperial, jah. Ma võtan see Imperial ja siis see krõbedad tulised 5,50. Jah. Jah. See on kõik? Jah, ma pean oma küll.
Millised asjad vaata. Oh.
Mhm. 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 Mở. Aha. Rồi. No me ei saanut juba esimest. aga mitte see, et Andre Jokka lähti tuohon.
No siin seisab juba praegu, mis siis kindlasti on palju. Niimoodi, okei.
Ei ole. Ei ole. Ah. Ei ole. Mä oon muuten muruttanut.